tubaye ikaze bakunzi ba ICKNEWS. Uyu ni umwanya bimeze bite, aho tugenda duhura n'abantu batandukanye bakatubwira uko biriwe ndetse tukababaza n'utubazo dukenya bakadusubiza mu rwego rwo kwiyungura ubumenyi. Ya tugiye kubana nitwa Rosine igira neza. Bimeze bite? Fresh. Bimeze bite? Cyane fresh Rosine. Bimeze bite? Bimeze neza. Bimeze bite? Bimeze bon. Okay. Uzi aje? Aje seka. Ego. Yes I know. Wayinsobanura mu magambo arambuye? Aje seka. Ego. Aje seka. Just ntabwo biri kuza neza cyane. Ntabwo biri kuza neza. Gusa nzi ko iryo jambo rwose ari hano mu kigo atari ubwa mbere ndyumvisha kuko nkunda kubona bamwe mu banyeshuri bagenzi bacu ku mupira ryanditseho, ariko ntago sobanukiwe neza rwose, karansinze. Aje urayizi? Yego. Aje ni iki mu magambo arambuye nimba uyizi? Mu magambo arambuye ntabwo nyazi, gusa nzi ko ashobora kuba ari umuryango asosiyete ikubiyemo komite nyobozi y'ikigo cya ICK. Ntabwo nizi numva bayivuga. Aje ni umuryango uhagarariye abanyeshuri bo muri ICK. Aje ni ihuriro ry'abayobozi ba kaminuza by'umwihariko ICK. Vice Chancellor. Ego. Muzi ku isura izina ntaryo nzi. Vice Chancellor Yego. yitwa nde? Yitwa Profeseri Dushimimana Fidèle. Izina ryiwe? Nawe uzi? Vice Chancellor uramuzi izina rye? Izina rye ntabwo muzi izina. Uzi Dean of Students? Dean of Students. Abo bose amazina mbazi. Bazi ku isura ntabwo mbazi amazina. Oya. Okay. Uzi Dean of Students? Dean of Student. Ndamuzi. Izina rye? Izina rye ntabwo ndi kubyibuka neza. Okay. Yego ndamuzi. Yitwa gute? Yitwa Jeanne. Dean of Students. Abanyeshuri bose biga muri ICK? Yego. Ntabwo ndi izina rye. Yego. Nimba umuzi yitwa ngo iki? Ntabwo muzi izina. Uzi izina rya Grid? Gridi? Yego. Cyane rwose. Bamwita Yitwa? Cedric Niyonkuru. Gildi. Izina rye? This word is new about me. The word is new. Ntabwo uzi izina? Yego. Izina rye ntabwo ndizi. Ntabwo urizi. Izina ryiwe? Nawe uzi? Uzi Heke? Heke ndayizi. Heke ni iki? Heke mu magambo arambuye y'Icyongereza bayita Higher Educational Council. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe za kaminuza mu Rwanda. Mu magambo arambuye ntabwo nyizi, gusa ziko igikontorora ibintu bijyanye na examen. Heki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru na za kaminuza. Uzi Heke? Mu magambo arambuye ni iki ikora? Ntabwo nyizi neza ko ndi mushyashya. Heke. Yego. Ikigo gishinzwe ibintu bigendanye ni Heke. Yego. Nta makuru yacyo mbiziho cyane, ariko mbizi ko ari ku kigo gishoboye kuba gishinzwe ibintu bigendanye n'amashuri. Kesha na special ni university. Tugiye gusubiza ibibazo twabazaga. Uyu munsi twibanze ku ishuri rikuru Katolika rya Kabgayi ICK. Ikibazo cya mbere cyabazaga aje mu magambo arambuye. Aje mu magambo arambuye ni Association Générale des Étudiants. Ikibazo cya kabiri cyabazaga Vice Chancellor w'ishuri rikuru Katolika rya Kabgayi. Akaba yitwa Father Profeseri Fidèle Dushimimana. Ikindi kibazo cyabazaga Dean of Students. Akaba yitwa Madame Uwineza Jeanne. Ikindi kibazo cyabazaga umuyobozi wa Aje ariwe Gilda. Akaba yitwa Niyonkuru Cedric. Ikibazo cya nyuma cyabazaga Heke mu magambo arambuye, akaba ari Higher Education Council. Mwakoze kubana natwe naho mu kiganiro cy'ubutaha.